voin hi November ni som pasari sang ni som ni pangani MDC in thlanna kan nei tura last date of withdrawal of candidature ni da som pani kha hun tiam ani to tuna hian kan ma thu hi pu zong nun moi ani hi aro 1 to 9 constituency ami ani ni ne na tang hian candidate in withdraw anom em tia khai kan ngai thalok nge ka aro nan hnuai a hian constituency 1 to 9 an oma chumi tang chuan validly nominated candidates somni le panga kan neya tichun voina hian hei withdrawal period hi voin dar som pani thlengania lo pel ta chuan with candidate in withdraw pakhat kan neya chu 3 Sangau West constituency tangin pu sila lungwana independent candidate nomination file khan withdraw ti chuan tuna hian somni le pali in khan ho chan tur candidate 1 to 9 constituency hen kan nei ni hei kan ma thu hi pu Gilbert lal himpuya assistant aro constituency number 18 to 25 ani hi he lo omrem chang hlok maya an aro nan huaya hian I voin hi last date of withdrawal of candidature an khania dar som pani kha hun to pani to anni hnuaya hian in withdraw no mem tia kha ngai thalok tiang voin chhun dar som pani theng kha candidate in withdraw period hun hon chung khania emani bial 18 dil tang south tang 25 watchwam pui bial chunga kha chuan tuma in withdraw om lawa I nomination run helut te khachu I dingtlang turanga yan nia I an dingtlang anga ani in khang bial kan san te tang khan MDC ni tumin si tanin chu don ni allo mom hle mai aw pu Gilbert hi bungtlang south video na thok me kani kan ma mi hi Dr. Sai Than Tuang zo te ani hi ARO 10 to 17 hnuai mi ani hne na tang hian voin hi last date of withdrawal of candidature kha lo ni to dar som pani kha tuna hian hun top ani to ani hne na tang hian in withdraw no mem ti kha ngai thalokang withdraw pakhat kan neya puje thang khuma 17 paithar constituency ani ania independence chumi chu withdraw kan neya ani tel lo khan mi som hi pali candidate kan bial tang chuan kan nei ani